Assalamu alaikum. Trenutno se nalazimo u mjestu Hajvazi, opština Osmaci, u blizini Zvornika, kod jedne povratničke porodice. I danas ispred humanitarne organizacije Islamic Relief dodjeljujemo repromaterijal potreban za zimsku sadnju i sjeme i sve što je potrebno za naše povratnike. Prethodno smo dodijelili plastenik koji vidite iza nas i na ovaj način nastojimo da upotpunimo jedan ciklus povratnički kako bi oni mogli na svoj samostalnim radom da kroz svoj rad da obezbijede svoju egzistenciju u onom smislu i kapacitetu koliko dozvoli površina koju smo im dodijelili. Ja se zovem Umirović Hajra, suprug Osmi Umirović, imam 3 djece. Evo dobili smo ovaj plastenik, povratnici smo tu i hvala Allahu i hvala ovim ljudima koji su nam poslali. Što nam dobro dođe ovo da svoj život oformimo nadalje i eto, hvala.